Lobi brada nanga sisa na ini abribi fu Jesus Christus. Meke gado kanada nanga vrede de nanga unutide. Tide udena ini a Bijbel na ini a boek fu Johannes en udena chapter 6 vers 47. Ma fu kan fu sta mobun da meke wi luku wantu fu den sanisa be pasakaba omdat a hi chapter yaso dan you kan takina a wantoliade. Dan wan bigi hipisuma kona Jesus en unaugona ini atoliaso ma Jesus ateke feifi bele anga tufisi en amekeden patenki alasama en alasama nyang futeke afika. Dan baka dati Jesus bengo na ini wan beligi fu begi en den disciple ben teke boto fu abra aze. En wan storm kom mitti den en diden dena ini aze aina storm Jesus waka kona den na watratapu. En di akona ini aboto da wanteng den dena apesi pedebeko. Dan den sama sambenya abele anga fisi da atamafien den eluku esuku pe Jesus de. De besitaki Jesus nobe abra aina aboto nanga den disciple en de no sita aboto dape. Ma de no mafende Jesus ofu den disciple dan des refiteke boto en de abragona atrasei. En diden kona Jesus, de aksi Jesus, onten yu kon yaso. Da we leisi fa Jesus pikiden. Jesus ben pikidem taki. Tru, mi takigi un taki. Un sukumi, no bikasi un ben siden wondru roko, ma bikasi un nyafu den brede, en un bere ben furu. Jesus taigi den taki, na fudi un nyam brede esde, meke taki, ye kon sukumitide. En Jesus begin fu soiden, taki asani sande mu suku sefi, na abrede sa ogilibi futego. En Jesus be taki wan gersi fasi, Abraham srefi. We den sama, de aksi wan marki, en den taigi Jesus taki, witata ben yang mana na ini awusteng. We sana mana. Mana ben de wan soutu sanile ki brede, sangadu ben giden, a ben de wan wonder. De no be abisani funyang, en di adou fumanteng, be wani kondrei, da abe fika le ki brede dape, pikin brede. En en taigi Jesus asani aso, en agersi de wani Jesus mu giden so wan sani baka. En de bekari a mana a brede fu hemel. Da nou, we abra wan tu vers en we go na a vers pe we begin tide, vers 47. En disi na Jesus etaki. Tru mi taki gi un taki. Da suma disi de bribi na mi. Hem abi libi futeko. Mi de da brede fu libi dati. Un tata benya mana na inda wustein. En dem de kaba. Disi de da brede disi koma po fu hemel. Fu wan suma sanya fu hem. En a nosa dede. Mi de da libi brede, disi koma po fu hemel. E fu iniwan libi suma sanya fu da brede disi, asa libi fu teko. En da brede disi misagi, de miskin. Disi misagi fu da libi, fu ala suma. Jesus taigi den taki. Hem srefi, na a brede fu libi. Jesus e kaiden sama kong, ataki asama di obribi, na mi, hem abi libi futego. En disi de wan prami sigi yu nanga mi. So srefi le kia ben de wan prami sigi den. Taki wi santeki Jesus. Abi a libi futego. En Jesus taki disi na abrede fu hemel. Den tata fu un. Den nyam mana en den dede. Ma disi de abrede fu hemel. Taki wan samasa nyam fu eng. En a libi futego. En na in vers 51 alasti pisi, Jesus taki en da brede disi misagi, de miskin. Disi misagi, fuda libi fu ala suma. Onteng Jesus bengi en skin, gi libi suma. Na tapa kruis.
Ma ayudi ai taki asani yaso ano dede tapa kruis ete en den sama no sabi. En i vers 52 we lezen, voordat ede den ju ben strenanga den srefi taki, fada mandisi kan giwi hem skin funyang. Den taki fa Jezus sa giwi hem skin funyang. Vers 53. Dan Jezus ben taki gidem taki. Tru, mi taki gi un taki. Efu un nosa nyang da skin fu suma piking. En dringi hem brudu. Un no abi libi na un ini. Da suma disi nyami skin en disi dringi mi brudu. Abi da libi fu tego. En misa opo hem baka na da lasti day. Bikasi mi skin de nyanya fu tru. En mi brudu de dringi fu tru. Da suma disi de nyami skin en disi de dringi mi brudu. A de libi na mi ini. En mi de libi na hem ini. So leki da libi tata ben seni mi kom. En mi de libi doro da tata. So srefi da suma disi de nyami. Sa abi libi doro mi. Disi de da brede. Disi koma po fu hemel. No leki den tata fu umben nyam mana. Toku den de kaba. Da suma disi de nyam fu da brede disi. Sa libi fu tego. Da no Jezus ataki. Misking na brede. Mi brudu na dringi. En na sama di onyami. O abi alibi fu tego. We sa awani taki nanga dati. Jezus be taki. Gersi fasi. Ai gebruik wan sani. Leki wan voorbeeld. If you membre. Di wan man nanga neng Nicodemus. Ben kona Jezus. Jezus ben taigi wan sani. Ataki so leki. Moses ben oppo a snekina ini a woestijn. So srefi de musu oppo suma piking. Fu ibri suma disi de bribi na hem. No musu golasi. Ma asa abida libi fu tego. Moses ben poti wan kopro sneki na tapu wan tiki en a ben oppoeng en a woestijn. Ataki so de o oppo mi. En libi sama ben kruisi Jezus. En de ben oppoeng na tapu wan kruisi. En sa Jezus taigi Nicodemus fu asamadi o bribi nami. No musu golasi. Jezus taki asamadi o bribi na aman piking. O abi alibi fu tego. Ma yaso ano taki en bribi. Ataki en gersi fasi. Ataki asamadi o nyamisking. O dringi mi brudu. En on yu Jezus o gie en brudu. Fu wi ede. Dateu dena a kruis. De sang, wasama mu teke a pai man. San Jezus o pai. Wasama mu bribi aini Jezus fa adede tapa kruis. Fu asa abi alibi fu tego. An ai taki fu nya anga mofo. Ma ai taki fu wang ye sani. Taki we teke Jezus. Nona ini wi bere. Mana ini wi hati. Leki fa. We nyam brede. Fu giwi skintanga. Ye fasi. We abi. Abrudu askin fu Jezus fanudu. Fu abi alibi. Jezus king. Ben teke fonfon abe teke wistafu. Jezus brudu ben long. Fu wi ben kan kisipadong. En adoro askin nanga abrudu fu Jezus. We fende alibi fu tego. Aine a sefi kapter Johannes kapter 6. Sa Jezus ben takina in vers 47. Tru me taki ki un taki. Da suma decide bribi na mi. Hem abi libi fu tego. Dan Jezus ben taki wan sani yaso giden. Over bribi na hem tapu. Ma takien gersi fasi. Fu nyanyang. En saide atakien so. We kandena fu di. Abende cross bay. Na afesa fuden. A paska. Pede be slakti wan lam. En de benya alam. En alam dati. Ben de wan voorbeeld fu Jezus. Jezus ben de atutu lam. Sambe offer. Askapu. En na ini afosi paska. De be teke abulu fu alam. En de be poteng na den tusei fu ado. En na adomo fu tapu. En dati bende fu astafu fu gado no bemu kona a osode. Dati bende, if you lees in the Old Testament, je lees fu dati. En afesa yaso bende crossi bei. En kan de daarom Jezus teke asani yaso. Maar ook toe, den ben kon
taki fu mana a Brede fu hemel. En Jezus is zo den taki wansani de di kan giu libi fu tego. En dat na miskin. Dat na mi brudu. Ani vers 57 ube leisen kaba ma wo leisen baka. Ataki soleki da libi tata ben seni mi kom. En mi de libi doro da tata. So strefi da suma disi de nyami sa abi libi doro mi. Ataki soleki da libi tata ben seni mi. Tata gado a abi libi abi kakti ne ini. Ataki soleki a libi tata ben seni mi kom. En mi de libi doro a tata. Jezus a libi fuen be abi a krakti fu a tata na ini. Ataki so srefi da suma disi de nyami sa abi libi doro mi. En so srefi tewe teke Jezus. Da we abi a krakti fu Jezus na we ini. Vers 58. Disi de da Brede disi koma po fu hemel. No leki den tata fu ben nyam mana. Toku dem de kaba. Da suma disi de nyam fu da Brede disi. Sa libi fu teko. En Jezus e kari den fu teke en. En Jezus e kari wi fu teke en. Fu teke a paiman di a pai giwi. Na tapa kruis. Fu wika abi libi fu teko. Ani vers 59. Da we leisi. Abe taki den sani disi na ini da jukeliki. Di aben leri dem na ini kafane Fu dat e de furu fu disciple. Di den be yere disi. Ben taki. Disi de wan tranga leri. Suma kan yere hem. Kande den no fustang. Ofu kande den fustang. Ma den luku taki asania aso. Abigi tumisi. Unoman teke Jezus. Leki aman pikin fugado. Unoman teke asani de ai taigi aso. Jezus pikiren. Vers 61. Di Jezus ben sabina ini hem srefi dati hem disciple ben knouru na disi. Aben taki giram taki. Disi de trobi unu. Dan sa unsa du. Te unsa si suma pikingo na loktu. Pe aben de fossi. Des Jezus taki fu. Di au opogwe na hemel baka. De no ben wani bribi taki aben komo po fu hemel. Taki aben de abrede fu hemel. Maar dan san de odu. Teren si fa Jezus e gwe baka na hemel. Aini vers 63. Jezus taki. Adeda yeye. Disi gilibi. Das king no kan do noti. Den wotu disi mi taki gi un. Dem de yeye en den de libi. Den wotu fu Jezus na yeye en na libi. En den wotu fu Jezus e giwi libi. Ma ook tu kan de abe soi den taki. Den sanisa mi ben taki. Mi be taki fu yeye fasi. En vers 64. Agodofu taki ma wantu fu uno bribi. Bikasi sensi da begin, Jezus ben sabi, suma no ben bribi. En, da suma disi satori hem. En a ben taki fudate de mi ben taki gi un taki. No wan suma kan kom na mi. E fuda tata no gi hem dati. De san Jezus taki. Na a tata fu mi, muchai wan sama konami. En, mi denki a dena tupisi. Gado e chai wikong. Ai hali wikong na Jezus. Ma wi se finomu abitanga yesi. Omdat libi sama de abitanga yesi ook tu. Te ayeye e kaiden fukona bribi. Aini vers 66. We leisi. Begin fu da tem dati. Furu fu hem disciple ben draigo baka. En de no ben wakananga hem moro. Dan Jezus ben taki giren 12 fu disciple taki. Unu sagwetu. Dan Simon Petrus ben pikem taki. Masra, na suma wisago. You abidan wotu fu libi fu tego. En we de bribi. En we de sabi fu tru. Dati you de da Christus dati. Da man pikim fu da libi gado. En Petrus a piki taki no. Wina igwe. We no mango wanta apesi. Da we fende den libi wotu. En we sabi en we bribi. Taki you de a man pikim fu gado. Den tawang draigwe baka. Ma Petrus anga den tawang tampu fasta. Taki no, we sabi samana yu en we tananga yu. En aso amu den anga witu taki we tan fasta nanga Jezus. We besa taki moro, ma ayuru doro kaba, dan teta ale si baka nanga gadowani.